cardom lasna tuman sami karbi history video sami theklong thai poni video sami las karbi history long ne hadak sami kan je smelam thedo athemne hadak lang pa milo te silam thedo solam the bangala lo tumnon first bang tum emna culture se pangcheng nang lasin non ni science pangcheng che pram sami science and pangcheng product project sami do la bange la swak video sami connection link dolo ke cheng long than la pen ki julong sami than las ki cheng la bangke isi ne la support bangke science connection do sini pulo so video ma science connection do si pulo la pen ke ni last lo bangke isi karbiang lo make ke invention mante rocket experiment ke claim jibsi hadak semeni lam chak semi do la song mo semi pini bang first episode lo ke first series lo tumo mane first lo ke pangcheng si lo first number 1 video lo so video bang dak pan ke tum pangcheng pon ron po la so project up posit no non bang ke bang po so project bang ke non dak ke the secret lijang project po semi secret an ke kali bon same apni a project mens ke bilo praman same arjiding piklo so project men la si support tum chiniam de pra same tum no ma mane nimena history same chiniam sna ni ko pos support can inspire ma mate ko son ma jarma la pimpo sin dak karbi so history ben tum ke bang same a link duma yatma mane connection duma same ni ken je bang ke no la so video same tum chiniam no apna la si ke cheng tu judan same tum lang turn on bang ton si na pa judun ko an same comment same chini no la pen man same jonsi science inspire mate nang hang interest do blote na comment long samin na chini no na pen video le pangchang pada depin sme lasina tum azme theklong lo ni seme thalo dak seme kupisi tum long science connection do ma the tum long science connection do pola me lalo tum long karbi history ko ske bang ma jan ma tum chi chining pa lama lalo itum karbi history ke dak ske bang plum itum hadak barman dimes itum ke bang plo se tibetan barman dimes tum bang pas me hadak seme mane kwan ni struggle ni tum ke bang dak ki su resources ka ve ajat ka ve la hai problem lo economic problems pini pinal has ko problem se tum long la pu asam na seme na come back lo so reason men same pinan tum group barman group same ase so join ben same dak bang people ma ke tum so backward pian so ben tum long along with one place home away tum long do ve bu ke travel lok join ben so kwan tam time span lo jat lo pen same penana ayars same tum long habit ham ma hum mang ram se dolo so pen sari chove jat be same son si people ma pe dak tum long science pa hom ke tum long ka develop by sung pian temne la si tum long so ben tum china ma pangcheng la si tum long la same tum long no ma ke nimna system history stop stop ne chinyam sama la si bi hack ben same science bang ni hang pick lo la si ni same kwan lo 2011 ma kwan ni lan ma gini de lo bon sami ni sami bihek hat put ben sami science bang ni hang binong bihek ben lo science ben ni hang bangge la sini ho so ekta video sami che than lo ko so ni science ni hang ma jar ma sami bon sami tum dak sub sub me che than ma la si la lo ni sami science ma ke ho so ben sami ni hang pick lo athek curiosity pohom do ko curiosity mane kachin gang tung ajat hormu sami kachin gang tung be di mane reality itum long penal tum sami charlie long type third semester ma fourth semester long sami dak B8 long sami charlie long po pen ka prek ala tum B8 long charlie dam sami do pol pen ka prek pro sami tum charlie long lo hala support bang pilo pa tum long psychology lo talo ala pen ke logic and philosophy block ta tok lo asi tum long logic ka ke sami ni mind long ke ni logic thinking lage logic mane reality ko pilo pen ho pet reality ko pilo so so pen sami ni question ar jupi ga na pen ke matha bol pen gari sami thek lock parte question si so engine mane ke suli lo joso sa kam suli lo sami thek lock pen nimel sami experiment na claim pick lo ni hem sami current an ta pang bob la pen an sami ni biek pen sami try pick lo experiment sami ni sami fail lo pen ching thu pom po na son lo sen so pen sami ningdo if you fail get up learn from it and try again sami ningdo lo so pen sami ni kai ki sami motivation sami chibi pondo la lo la se ho so pen sini ka sami ka selam charlie lo pen try pick lo ko son si aeroplane sami kang jar ma helicopter son kang jar ma so pen try pick an la pen ke la helicopter sami kang jar koi pot ma pogai hada ke isi ni bangasot ke thanga chin de pena mane charting no te yar bon pusi ma thale di son me pa charting da sami yar jel de pen sami ni sami akthi sami selam lo la son example how ko la apart ke mobile la anang klang develop yet bang ke la example
bearing bu do hedi la song ka chilulu acha ka pen yan do la song se marlo sut pen arveng la nu deng masken nu deng nu mangke mane tumon plat ni pusi tin lo hedi sut pen man try lo arveng mangke try lo bu try lo pen arleng lo una chilu pon lo injar jedet do athera ka pilo tum arizona chinang da pen newton third law of motion hai ma ka piragal mo sut pen bor i lo un e la pen ko an ke bor i lo ni mena lack of resources lo hedi resources ta ka velo ka bonai ka selam horm ta ka velo la pen ki tum nong tame backward di no son ke charlia thai ta ve jat ta vel pen sut pen ni arta me kom hek lang la hai lo jo la sut pen wang bo se no phis ni mena se internet se growth lo la pen ke internet se study dun bom la pen non puan mang ke subso knowledge an ke dollar so hin mang se la si apram se ni focus ni life purpose ni dak per theke bang ke only kang jar hum selam ji po purpose si isini ning chibilo the ni per thilong mani si ali chepa do tekang ning pu kar biang se man pandoning po join ni si isi bangke target tekang lo kadugwe same ani hang pum same prek jambo same ni hang mala lo la si ka ke same science pa develop ji bang la lo timno science critical thinking doning pula lo not only science only la si science a horm bang ke di si la ke prek dak do timno details se thanem te ka prek dia same man un lo support bangke la si ladak same people ma ba la lo ni same critical thinking no ko question do ko expense me la question la bang jong si un bolte ni tum bisu ni det po ni tum munit ke mo system si question bang julo si ni same try bom lo semen try bom trouble ni resources tam no pi bang advanced develop bang bom no sut bang ge la lo la si bang bom men semen no bang ko chini lo ke no the newton third law of motion po nen athela so principles ki use ke newton third law of motions ki use lo la da bang ke left wings la lo la pen drag force la so formulas ki use po no pi bang chinol pen ke kupi mang da ke aerodynamic sik en as aerodynamic force ko son sik dama jatma semi non itum dak asap soviet semi tum chinyam semal pen rocket ko son propulsion ke dama jatma se sot pen semi curiosity bang bon pen isi personal invention kuri vege se ni se host pen semi mathalo mane flying things bang a bear bang li ang songa yar musi mathalo sini semi ke charlie cepat duk lo so jeni semi ko ane cepat duk si non pu semi cepat duk bom la pen ke charlie by never stop teloge ate education is endless lo ne same last ke belief lo education te tumge la ke jutsin apes ni mathalo la se sut pen me matha bom bon sin pu same mane ke charlie bang interest to pe ani mina same ka ke same ke charlie people same video same regular area man same ni mina same khorcha same chipaduk pon bom lo part time same klemon bom lo pen emina same chipaduk pon bom lo na sindak ni video ke sama purpose pan la lo mane poisa lo uni jani bali ne mina poisa bang ke tangka same ka practice same income ji bon same la so project bang ke video ke bang berji la pen ke dak bang ke semar vek ji la bang la si dimna same ning jepat hedo la pen ke kadu ke same chechak do lo la si supran same ka selam bu bang la lo isi normal tum chinya ma suspended ba tap same interest do lo api bang ke universe galaxy yang song ko bis do ma same curiosity do ko non pi same la si yang song hormu same chali pon bolo pen karbiang lo men same at least one experiment rocket bang long tu musi try lo akathele kali same just experiment ko sonap yan mane itum video long ma phone same tum theklong ulo bon same tum bank reng ma yang song pang nyar bang tum theklong le bon same bang tum theklong thai ma na ma tha tu hai sumni ma tha ge pi ma tha ni ko sonong ni ning nek choi ma do thai bon same example tum no Thomas Edison tum example enam same chok Thomas Edison same 10,000 time light bulb ka salam alang fail that sut pen same la give up that person non pu same tum current bulb thorong deji la si sonong tha se lang same college bor i joni same light bulb same ke ban lo la pen ka pre scientist ke invention same do pilo Nikola Tesla tum dala son lo la si do piano halang tum same feel se so cepat duk man same ke cheng halang tum same believe le that hai munitum mane unji puke la si dak same ni same attack same chitol pen Albernstein kan ni same do dak same halang to pulo imagination is more powerful than knowledge pu itum no knowledge phante itum imagination skang tang la thitum ining ma thaben si ho ajat hormu same ke wan non pu same non dak per thek dulong same tum no ke chup no son simen hem ki men chawa simen ben cheng lok ang ton si akasu har lung ang ton pura gari sop ana sop idum first itum ke imagination ben se ke bang lai hon mun sia itum long ke knowledge ke isi limit si do chon itum long kitab charli rat me kitab charli rat me so limit si itum long do choji la dak pen si itum long ko imagine thek nang pol pen just like a backbone sa di itum long ka chak pon han lo la hai education mang ke na si la belief lo si non tum da mane
komen tu ning kan si tumlong dak ko mas scientist ke semar cheng ma kan jar humu sami las kan jar humu si dampol ke first number 1 video lo first video lo cheng na first tumlong chiniap na example la solo computer ke semar cheng computer semar cheng la Charles Babbage pusi ke semar cheng lo first automatic digital computer si alang sami ke semar cheng ma lo las computer jong se avi polte sabso problem do chat la bang si na sot lo bon sami mainly tum na bang la le chathan ngai gali la bang chining pusi dak bang ke tham chot lasi itu dap kan cepo first lake kapangyar cheng ke semar long cheng amunit men ke lake well bar la pen ke all wheel right pusi ke semar cheng lo the two right brothers pus pen sami tu men hang lo som sami the two right brothers sami tu hang lasi the two right brothers song sami la lo lang tu kai span pu ra kwan lo 4 years an ning kan plian lang tum la support research kuri lok ko san se pang jari ma pu ka chipat duk pen sami la an se lang tum success lasi tum nong dak asap so history tum china so tum nong 1903 sik right flyers tum sami ka smart cheng la pen ke tum nong ke pang jar dam la ke Kitty Hawk first flew at Kitty Hawk lo se pang jar dam lo North Carolina lo se pang jar dam la ke December 17 1903 husi ke pang jar dam lo la ke control bang ke the two right brothers so tum hani si control ko la chot ke lang itu ancient hut pentala son kang yar so me try lo mon se me tum non present this present mane non tum non ko consider bang ke the two right brothers son se tum consider lo la se first so pen se tok a hok li ngalang ne bon se me tum no research kuri de internet no se me long ji la support se me la se support bang la lo according to Alus Gilius se me lang se me ancient Greek hut se me philosopher alang mathematician so pen ke astronomer la se la alang se me da statement no se me alang se me si 428 to 347 BC hut se me lang se me first ka se mar cheng mate ka design lo la dak first artificial self propeller se lang bunai plang lo flying device se me adak se me tok bon se me a hokali ne lang ni bon se me la bang la lo research kuri ben ke long lo kang jar hin map important nine alam bang itum ka chine ma la two right brothers lo kang cheng la se the two right brothers bang la itum ki pudam so men bang ke bahai ni lage korte system lo dam jur system fast ke lang cycle selam la depend si so company si man lo bon se me tum dak chiniam se na la dak bang ke lang tum la lo right flyers la on December 17 1903 4 miles 6 kilometer itum dak kang yar dam la ke 6 kilometer south of Kitty Hawk North Carolina lo si ke pangyar dam cheng lo la ke kang ya ta kon 6 kilometer so jaga men tum chini dam ji bete non ki iramen man ke la lo la so men ki la ke Kill Devil Hills busipu han ke 1904 non ma chiniam sema rocket ka sema cheng la important na lam lo rocket ka sema cheng amun men same in chi binam pod first la rocket pang che pang same tum chiniam pang ni as the first rocket ka sema cheng Dr. Robert Hutching Goddard si pang yar cheng lo la so mane rocket ka sema cheng bang lo la so men ke la lo Dr. Robert Hutching Goddard la hello ka sema cheng lo la si 1882 to 1982 da mang tek lo la pen ki thi bang ke 1945 si thi lo la si itumlahan ki bangke considered bangke father of modern rocket pasiplo father of modern rocket situmlahan consider hok lo NASA scientist to me use bomb to me la so opinion formula si non pus me use bomb but anko previous itumlang ako hosot pen sabe me ne chathan son tak sang ko China tumnom sami anko aprang BC to me tumlang nam se hadak sami do la so BC bang la lo previous so BC bangke tumnom ke dok la ke China during the Sung dynasty AD 960 to 1279 AD hood the first known use of military rocket eco selang same dak 1960 to 1279 AD hood pusame China alang long Sung dynasty same kasemar cheng alo pusi bulo sut pen same alang tum si military long ki use an same bo same ahok kali ni lang ni bon same tum research kuri long same la talong lo nasi tum mainly ndak consider bang ka dak modern rocket ka consider bang ke Dr. Robert Hansi tum long ka consider do ka duget same non balanar ju ma example le bang same Dr. Robert bang ke la hello considered a father of rocket la depen tum lang nam ti dak Yuri Gagarin pu same ni than pe lo malo Yuri Gagarin la ke Soviet Union long pe hadi mane non ke present do mon ka Russia ple di la so hut si lang tum first rocket kilo cheng lo rocket pen munit ke chatap dun cheng la la ge Yuri Gagarin mang ke isi space long mane charting nam ang song hadi space long charting nam chot met bon same first lo space long nam la rocket kan dun cheng mang lo so pola lang charting nam speed bang ke binum art long period long speed long lang charting nam ke 27400 km/h anse lang kanyar pan same sut kanyar dam
la si tum non mang main topic long sami tum na mane main topic non itum ko pc dak ka char dia ma part 1 long non dak rocket ka selam ya dim long part 1 la si part 1 on tum pilo dak ke tum potassium nei la si tum long potassium ko pilo la tum potassium inorganic salts with and chemical formula of KNO3. It is a natural source of nitrate and has been used as constituents for several different purposes, including food preservative, fertilizers, tree stumps removals, rocket propellants, and fireworks. Lasi tumlong nadak potassium nitrate use pa lalo itulong potassium nitrate use ke lake so formula men china potassium nitrate formula bang he itum chemistry belang nam bolte KNO3 pulo lasi so ki use lage different purpose bang da including ko sono food preservative lapen ke itumlong mane mainly ke ladak har huilong hantam milo lapen ke tumlong fertilizer ha hui na theklong ponon tum theklong lo lapen ke tumlong tree stump removal hantam milo lapen ke rocket propellants propellers hantam milo pen ke tumlong rocket mane fireworks hantam mi no son bomb pang bob hai bomb phelu sami tumlong semar milo so ke inorganic apini kuson lo anti sebentim puluhan mange ngasilahan mange pulau wide chemical formula of KNO3 las KNO3 chemical compound mange tum kunana pensitum dak long lo itumlong la support kilong nam ke tumlong arlong lo si kilong dam la ke India South Africa la pen ke Brazil long si mainly bang la support me kilong lo la si tum India long si long la so potassium nitrate bang ke la si main rules la so bang tum chinyang po KNO3 bini bang ke la si non si thanmon prulo la si so pot bang si nong full bang is so tum la video si ding pic ke experimental rocket hansi use me shot la si non tum bang mainly rocket tum ko pc ki use lo la si rocket tum ki use bang dum da asabet si tum na gen duita hydrogen oxygen reaction ke kurisi laso rocket propulsion bang ke padam nasi Dr. Robert Kaningye bang ke laso formula ki use lo laso bang ke la hydrogen pen oxygen ka duk we tum same chini lo oxygen ke tum non son chithi chen bom lage to mol la di la si tum lo oxygen pen ke ponsi oxygen pen hydrogen ke mixi la so am gas sami na patet energy ke the hydrogen oxygen reactions generate tremendous heat causing the water vapors to expand, exceed the engine's nozzles and speed of 10,000 miles per hour. All that first moving stream create the thrust that propels the rocket from lasila duita mix men sameng to asmena example theglong po video semenon baklang po la duita propulsion mix hydrogen pen oxygen mix la son mage ke pa ma semela sem formula ke long lo sut seme lasi video seme ding pic type po lasi seme next video long seme la so part seme wang po lasi so part bang judilo dam bom po mane success tik tak lasi so video log sino mang wang po to seme theglong po jong sang tum interest dom tek series seme nang do not lasi so video seme tum lasi nang tum seme sub tu me hope bujibo semi ning thelo jong sang tu buji lang sema comment lang sema pachini na penang tung ko pisi ma thama penang tum lang tum ko pisang tum lang ning hang ma bihek pen same la hai an same tum lang pachini lang pen itum same china kaduwe same la se la lo comment same pachini lang pen muka prek video chitong tuna ko next episode lang same kardong